معلومة مع رمضان مهك مشرف بو مهك بقيمة ومتصرف درباس كر مهك شوا بدنا ما ببرشيبوني تربية بروحي مجي بعبادة تربية وما عامل بشتي كما عبادة روجيا تراويح خندنا قرآن داینا صدقه و دوی مهدا تشتک دنوا مسلمانا دا خیلی بچه بو سلحانا بیراوا امه بو وسیله که وان تشتانا تف دنوا مدا چه بو و مه کی صح وان تشتانا مد حیات خدا بجی کر حکمت خود تعالی وان مهانات این پیشیا ما و هر سال سر مدار دزبرته وان مهانا وكا انقلاب كيش حياة ما يعني هر سال كو مع رمضان هات بيبا امي صوص بدن دوي مهيدا چوا ام عبادت و طاعت خو و ميجا خو سنت خو دعاء خو كتنا جامعه و جامعه لا اعتكاف و بشب مرة نازي و بشر عبادتك والبندا شوا ليلة القدر شوا اوان تشتانا امدكه دپشتي وي داجي امير سروي سوزا خو بسكنن مهكي وجودا مكود عالم في عبادتي هاني ولسر في ما هاني ام بدن دوام كرن يعني فان مه او مها رمضاني معناوي ابكو دپشتي وي دا او تشتكو مكريك النقد يعني صادجة يعني عبادة والذكر دليل هيدا تليننا صادجة إسلام ودين خدي وداينا صدقات في مهيدا تليننا في مهي مدعلم نوان عبادتا بپشتي في مهيدا جي امي دوامك اما وروجي دوان مهادا كوكا شبا ليلة القدر ويش حياته مرة بإنقلاب ويش حياته ما دقش بك دوی مهیپه از سالا کوره از چی زیاده کر و هفته هم چی زیاده کر مثلا هنی کلام بیشتر جوی مهیپه و سوز بده خودی تعالی جبر و پیو از شبن بیجاب کن تهجد آب کن و هنی سوز بده خودی تعالی جوی مهیپه از هر جارا که دسمیش دیگرم سنتی دسمیش بکن سنتی صلاة الضحى بکن و هنیک جماعه سوز بده خدای تعالی جبر و پیو از اخلاق خو قنج بکن اخلاق خو باش بکن هنیک جماعه سوز بده خدای تعالی جبر و پیو از دین خدای دعوا خدای از باش هنیک جماعه پیو که به درد مسلمان را كل تمام دنياي مسلمان دبني ظلم دانه تعدل واتي كرن ظلم لوانتي كرن ده اسارت دانه ده حبس و زندانه از ایوان دعای خوش بیر نکم و دائما قلبي منوا و به غرابه و به شکلی و معهانه مشغول تخن وسیله تخن سبب و جبر و پیوه امی وی سوزه بدن خدای تعالی ایدی امی حرامیانه کن امی گناهانه کن تمام حقوق اسلامی her maha Ramazan te jepeve emi bir şekli söz bunun Xudê Teala u di piştî maha Ramazanê bi domînin bidin devam kirin.